I was saying no, what I say me champion for. It's a matter to wiem. What I say na Osha is an adu. Yes, baby soon is so no bother ni pre. Ye na all night long. Ye boy juma what I say China holiday ni say there. Na say papi kakra what I say chile kakra aha. Or China holiday China will be ana. China won't kwa juma what I say. Was on no wash video that my real quick what I say. Wa hwe krom ade asa we kire holiday bi ede aha yese ne agrada apon asore no de sofo yesi amako no fie okobona ya ase ama no ye de nyina bebre mo so ate ase aha mo na mo tete wona mo ya abo no adwene pan ne ya adwene pan no so ate ase we anajo aha kire holiday no sa de on say we train stop ba bia edin so ati ase obaso no no wa share video na e da maye sa adwempan de me tisi man maye de no mate asim obi so le a obe da ye na because yakobo adwuma kakran za chene holiday ni sa de we o chile kakra na chene se the whole day nanko a so ati ase yes kurom ne e wo no na ase live be ti da bia me kana okra de e da chene ma brochire de ni nyina na adwumaden abrochire ni nyina na adwumaden so ati ase wo yere ho ye adwumaden a abrochire be ye o de so ati ase wo yero ho ye adwumaden abrochire be ye ode emu obi nye de emu mfaso ye connection man for bebre o Ghana wo munim sama for a desperate so be so mtu kwan to be so mbu o ye de efa so me adwene pan na asema me ka atro no se memo obi nye de emu mfaso da emu obi nye de emu mfaso se wo bedru abrochire am oni na ho ye wonkofo bebre ti abrochire ha akwadworo fitaa na ye omo nti obi koso a na ye de na ha omo ye wonkofo bebre wa abrochire akwadworo ne akwadworo mu kekele na ye omo men krata hene de me ka asem to a na maka de maka to so ati ase sa pepe we train stop baby a what ase baby so na ebo ni pre no aha ye ho me kakra kro ne ye media kro no ye media what ase ka ase su obi a kire no bobre obi e de e kire no bobre so ati ase sa enti da bia me ka kire so me adwene pa hene de we a kire say oh ye say agrada de ese ma kwa kwhye ne dem na wo de ye beba so opon asole na agra wo se wonum na wo no se wukunu eja okwa no de asiama na ehye dem na oma tope meboa ape no bo se ya nto ujiro no prichi a no oto no hwe onim sa no hwehwe oto mo kan kira agra da ase me ba no so one ne nkrofo ni nyina nkrofo jimifo na omu jimiye se two omu nsua nyansa na omu soro omba be ya abo no enye ya nimu a enye yeso a what I say 24/7 nesa post for car day ko banko ombo kro no ho ban ombo man no ho ban sa 24/7 so what I say sa pepe ombo man no ho ban ko a we hi Ghana sam no ku ya beje me phone kro afiri me nsam hi Ghana sam no ka me phone kro kitam kro bi baba obi na so baba je say hey akwa ne kuta phone me nkoje ase abra me kana kra chira bro chire de ya adwumaden so ba ha se na episode ye dia no an se oba ya adwumaden wow ye kwadwofo a na ye ode no me ma abrochire e man na nya ode mani pa ne nchiro se abrochire do ba ye adwuma te se adwempan ne me ye adwuma me mamu hu na adwuma me ye me megina o man fa adwuma me ye mfa nsie no bi abegina be kasa an me se ma ye na se bi mu ska na se me se ya me da be brag da bi me se oba abrochire ba ma se toilet kra na be nya yi e form ne be kasa be pa pepa so ati ase obi wo ho na adwuma ye wa abrochire anyway nko a bola we say obi won adwuma ye wa abrochire nko ani ade san anase awi anase ahomache na ono aso ba okuta ne vagin oyi bola no da tum no okọ obi de so be prepra form obi de so form no be de obe prepra so ati ase bang anim ne de eni egina no ska fee ska nko an gu bang ho so ati ase obi de so be prepra form obi de ne say obe de obe ba se bia we we say no ye de oba ba be yim no ye de no okọ obi de no but we ko obi bini adwempan ne ba ya na mekuta machine na me bro abonten me de kire mo adwumaden e wa abruchire no ebi moto na wanko school e na den bo so me so a na wa kogina o bank bo so me so na ko bank na kogina ko bo konto of school ko bo bank statement ni atwere gudu say wo education way level ways na koduru ye why asiafo na moto wa ya mo kan sankwa asem no kwa asiafo na moto wa mu jimijimi no bo so me so na obi patolet so wa abruchire obi pepa obi ho adwuma obi ye no bosom so ko yi ni sika ye twere egu sika no ho adwuma kra nipa ne ye we de mamu nsu anyansa on time abo
me jina bonten on time abo me jina bonten yes I pepe ne de enete we akwa we say we oda we say o train sam train come the train and come say 9 bus and e adwuma 9 bus and say the e adwuma yes the train at the end come samri you say train say abo I can say kobo 2 the o ha so only car there is a taxi na e de na akokofa only car is a taxi na e de akokofa tim say ye adwuma de ne men ye adwuma men say adwuma bia ba buru kire bia de ma bia no ayero ho no ayede na wa ye say adwuma no wo yero ho ye say adwuma no dia obi bia no anya de enkoso ma bia be koso ama pepe se de bia no ye kana no say buru kire de no na adwuma de ne ti ye adwuma de ne na aboto nya de enye de na live life awe de ope na kana kure kire Ghana youth no no mu hunu say yes yes nipa no be duru say ya obeda no nim se ska na gugusro etitala haban so say na ate na aboto fom no wasasa mo na mote Ghana na akwadwere wurawura mo a ye discover brem krompa mo appreciate ye no obi send discard brew e wa abruchira de ba o my Ghana mo a mo appreciate nipa no o de 50 euro brewers we yeska ade o munim se ska na sensen soro sei nti okwa no akwa ukotete sei ya na se ska na etitali bia ho sei okwa no akwa tete na de ska no e da brew mo nti o mani nso bibia o de beba mo so me de mesia time aso so ate ase sa pepe yetu ato aso na ase live be so far Adwenepahen aka enkrata mu kinkon aka fukin wati ase be ma yemfa na yere num nyede enye fom wati ase sa pepe ntino nyame adoma mbesan de mbesan te Adwenepahen ka maka chapter 24/7 ye de nokure bia be de ebebre mu wati ase etu bia nya de enka dem etu bia enka dem brabru chire na be ya adwumaden wo ya adwumaden obi bia be de ebekoso wati ase bo adwumaden na obi bia nya de enkoso sa pepe me babro chire me na o me ba me na ma bo adwuma saa 24/7 ye gina ye adwuma abro chire de o ba bo oni baje obi bentam so ba first thing first ma de ehia eya wo krata asem da bia me ka kire ma wo krata asem ye de ehia wo krata asem hia wa eno ne bema nkrata asem ne bema o ba no ma nkrata asem hia obo be do abro chire na adwene se obu no ho abomfia onya krata na ne de obey ne se on the o me kojo bi krata da ye adwuma so ati ase we say omo ye festival omo ye de omo ye no se abrofo omo nyina omo dress chese omo na wati ase omo na kroma ye na o na abrofo kra na ko bibini wo ba beda ono kro de ne wodi ne kro wo na wo ba no ba beda so ati ase ti da bia me ka no kra de e de akere mo me Adwenepahen me ba na de ne maba wati ase me wo ya ade na nya meka me mfra wo me page so opa wuni no se ene mo masefo mo nkonko biebi mo amoba na mu jimie no ade mu mfra busu papam ko bi ne kan totobi abusu mu na mu firi ko bi ne totobi abusu ena mu firi mti jimie na ena mu jimie wa nim nyansa na oba betie nyansa na kanya na sema ede akyerew so ate ase se de be ya obesua nyansa sa pepe we omo na omo guess mo chile on abrofo mbom tender hwebi on abrofo mbom tender asia ye kanya asem kyerewa na obobo jimifo bi din ewe ye platform so ye de be kana cry de akyerew se oba bro cha ma onkrata asem hia na mu nya se mu twa amanfo ntoro no entoro na mu twa amanfo Ghana no emmoa mo entoro na mu twa no emmoa mo hwa abrofo no ekyerewa holiday nto mo na chilling kwa so hu ekyerewa holiday nto mo na o omo chile sa chilling kwa so ati ase we omo do mo for mo holidays ni agro ko bi ni wode ko bi ni mo ne dan duru a entabusia sa pepe what I say we all night long 9 time ye na to bi won onim say bia wo de wonya hwe wonye say she we nya say nya time betena ase esa the news ebrem a esa mo boy abaso na mo bion say yes I am so for Adwenepahen aka nkrata mu kinkon de etena ase na de na ya tena ase what I say sa pepe ntu ba so no no share video na da mai abro kire de nkrata ehia me Adwenepahen ma nkrata ase ehia wo say de hia me no me ka nkrata mu sema da akyerew ya na obi ono ba na wo ye nkrata program was an unim hwe ade na mo jimi sa jimi ne dos do nipa ne ba na wo ye nkrata program unim hwe unim mra bia wona unim mra no wona anim nyansa no ade ntra wo fa nyansa nko bia page na neoma na unim fa nkrata asem no also met educate unua Ghana for sa neoma no also na nka wo so ko bia page na so ko ye education program sanya wo pe a wo so tiase na unua Ghana for abo mu jimi se etwo wasiafo asefo ne jimifo a ye nkrata program na waba
na jimie sa na wunim hwe na wunim wona ni bibi no ana na da so botom wona wunim bibi no adentina da so botom ye ya ade de bua Ghana fo a ye kana kora de kire wunu Ghana ni so bo bato to nkrata asem obeye se ya na jimie sa anko kwasefo bam go UK ye na ye program na bi aba na wunim hwe na se kwase a share code na ye kan wase sa share code no wona nim se wode dada wona nim se share code wode dada obian nim se wode dada but a new law mo da ba say afei na afei de wo kopa adwuma ye be hwe ma wo se krata na ye wode na se nya wode jimie fo mu se nyansa unim nyansa na se unim se what my educative program ayen krata ho se ma ade na ade show botom ade ntina wo de show botom bra bontin na be kirekirem be so life fasi so na chem tro nu Ghana fo se Adwenepahen na se ma wo ka na oboa eye se na de na tie kwase wo ba comment na nim comment woni twaase na abofunu wo da momla magimigimi biem mo da mo se mu so nyansa da munim nyansa na mo se mo de mu nyansa na hye botom na me de nyansa na eboa Ghana fo se na mbekọ so a na mu jimie na mo de to na mu jimi mudi mu jimie to na mu jimi ye kanya ansam kyerema mo mpatie wona wo se wo de wo mfa wo nyansa emmoa wo nua Ghana ni me da me se me de nyansa eboa Ghana ni a wo ha wo ne sei wo ha wo ene sei kwasia unim krata asem abra na beken se wonim hwe fa krata wo so abeto na wutie o se Ghana fo nya atwom hypocrite life no kita mo no wonim krata ho hwe o me na menim bibi na me kire wo no wo ti beka kire me se me nim hwe na wo fiso bi otama mo wonim nyansa no fa wo nyansa ene wo new school na akoye no o bank school na akoye na so wonim ade no fa betra social media na beka kire Ghana fo se ade mesome sua mesome de bebo Ghana fo ni o eti se na mesome mba be kire kirim o se wonim nyansa no wo nyansa na so botum nya atwom selfishness ene yemo abrone baye ene awurawura mo a mu na monya de mo de ma brabo da bia me Adwenepahen meka no credit akire mo meka no credit akire mo se me Adwenepahen no me hu obi aye de nyame de ma ba asese mra meye no eno na me ba beye de Ghana for bro don't mind them o mi fi omo de concert no mo ye eto da no me di omo atem na me ko na ma ye free na ma ye okay because on jimi ache dodo wonim nyansa na wo so do wo mimi ni mo nkrata ho hwe no ade ntina wo de wo no wo ma mekasa enam se mo te abrochira akro no bo ene apobo ahye mo kena de biom pamafo bo mafa so apobo edi mo nim kan tiro ye kana kra na mu jimi ye kana kra mo de kwase fake account eba ye page ase na ba jimi wona baba mi video ase aba ba gina na ye report video no uni chance na boa nyame tua mo kama akoma uba report video ko bia wa baba video ase ba send emojis angry faces bia no uba me chance ni aboa mo ni ma wasefo nyina nkurasefo asefo ya mo ko bia page ni bi eni time for brum nua no Ghana ni o ya ade se wunu abekoso no na wunu agina baabi no o chewo san ne ya chewo san da bia na dwompone ne we yatim o ya nkyene san o ya nya ne sei o ya nya sei na o nyai he me afempo na videos nye be na kese afempo na baba tete moto mako mo dross to nyina betete because me da bia me ka no credit akyerɛw nipa nyagopon afo yeso ama o manya se bi o mo nkrata nipa nyame afo yeso ama komekolo ya ho o man kolo ya ho o manya bia free no o mo doso iwuzu ni mnyansa na ye educative program won krata asemo na wo ba na begimi wase a fa o jimi etena wo fie fa o jimi en fa tena wo fie mo bobo adam jimi ene hye mutirim kwasesem se ya Ghana ni enimade o so da se ne botom wono ankoye wono a ekoye Adwenepahene anya me asira me with this wisdom na metimba abonten be kasa ema obeti ba bia nipa nitim fam aba no na mu jimi eno ta this time no obi be trom back door me mfi no because mo ya ma se bi mo de nkate bone ebe se nkate papa ebi nie won se ba akwa start ni jimi se kwa mudwan aboa woni wasefo nyina nyambe tuam kama akoma uni chance ni wate wona oba na be se ni murasa uni chance aboa furu te se wate we be ma so utri se kan se edwanti aboa mu de jimi na mu de mu jimi nkwase afo asefo mu so nyasa da na mu de bra no ta bro kira oba bra wonu da kwase fa onyansa ko bia o page fa onyansa bia o page aboa furu te se mo we de meba mo so ye video awon ya wura mo sa se se mo da mo na Adwenepahen ntino Adwenepahen ba life na ayam sadam edam na ayam sadam no kwase am ga se me sa kwase afo na mudi do mo kire mo no gise editing no mo ye o mo timba live say Adwenepahen ba life no recording videos o mo ya mo record a no me na beto say e bo ne live kwase o ka se bi na Adwenepahen ye
mu jimie na mu nso nyansa na nyame tua mu kama akono wonim nyansa fa wo nyansa ne be kire Ghana fo sa wo ba aburo kire weni na aya beboa wo na ja sa wo te fie akwase wo na akọ school obi ba ye video wi a na ba be je na be kire se ene wa anye ne sei ene wo kan se aboa obi aye coach e o Ghana man obi aye coach wo fa wo jimie bra ha biem fa wo jimie bra ha biem de be kan sempa ama ni papa etie oye di momochi a ye meka nkratasem kra mo obi krompo famu aba obi ntie ba so ntemu case ye ntemu case ye kan de ye ka enkrofo na ma ba abrochire na omo de omo bu amanfo fa so no obi na gina wa ye call no say bus no ema so ati say afi no no wo ya we 9 bus na wo ho no we 9 bus aka 8 minutes ansana next one I de aba ansana 10 minutes so the next one so I de aba we 9 say 9 no nact into 9 bus I had can nact sa pepe ntabusua medamu nyina mo ase mede masi anyame adoma so fa adwempan aka enkrata mu kinkon aka fufokin aka be ma yemfa na yere nimu nyede enye from sa pepe nti meka no cry de ede akere mo se dan de beba abeka nyansem ede akere mo ye de nyansa no ebeka nyansa ede akere nyansa ni obi wo taburuchira apobo na ye no to te se wo kan krata asem ekere no mo a wo sa kwa wetiti atu ebede na etima bokro no bi bede na tabu ye ni nka se nuanum Ghana fa so me ma wo mu mo fa so ne fa so china da me se mu kululu ni nyina mete moto me ma wo mu nua Ghana ni mfa so ne mfa so china da mu jimie no mu nyai mo sa ankrofo na mo te aburochire na mo bua mo fa so no me ba mo so biem me da mu nyina mase peace out.